dorbar shnong Jaiaw Langsning, rengkat keseng samla Jaiaw, bat kajingnya snok ketilang kinong shnong, ka Jaiaw Langsning ki bakhampiang kayok kakot, kilandok kelut mitsim ban ajing rap daki marbam ya kilongging ki basyong masa ha Jaiaw Langsning, kom si benta banten rong lam ya kajing baki nong shnong ki baduna kayok kakot, ki akan du, ha kadikapor, baka sarkar kadang perking, banyada la kajing sapriang, uknyang jingpang COVID kat kandai. Hakashitarik matau banajil liu arjar arpui kino penyach nang kilalai ajing rap ha khyrdop iing jokini kilong ying ki badan kam kajing rap habai keren cikilar patai kubor uskretri kachnong Jaiaw Langsning ubah LD Newton lingdo ula kentu yikiwe pat kishnong bat kibrio ki bakhambiang hakaliang kayo kakot bakin penok kulut mensim khanang badla banirap iki parado parasnam na kajing yap tangan shnong Jaiaw Langsning kada pinthop lang kajing train kan shnong baki seng kan thai baki seng semua kalau pensiun ini kalau badai kinong shnong jong ni kinok kulut mensim bandunet changi ka dorbar seng samla ba seng ngok mi to pelong ini bagi la ban poi banirap sini kibrio ki bajingjar ki bakamai mestap khet ba men mi ni iba kan jing jong kini kilong yeng manta kimio ban mi ni kimio ban trek ki driver nang ta de driver taxi nang ta ki nong bela sni lapoi ha jing kim khat ba lapoi ru ya ban do bam te de nang ta ka daw ba shnong Jaiaw Langsning lembar jingrap ginong shnong bandunia cakap dorbar ngilak belek kan yang senjam kalau bahatam ginong shnong te kalau ngam message lu sekiwai kamtam kibri kibabet babiang opini mi semat komane rapor opini rap lembar dorbar shnong jong pi kadang ba ngilak banirap ya ki pardo atas nam jong kibe tenu jing komane rapor lockdown ngitep ni sosu sai bang ngitep balanu kan kan kot nata kada ngi pan kajing kersan na poro ki prominent lani kibrio ki ba dan ba em bakin mi semat bikin rap lembar dorbar shnong paper bangila kan nerap i yaw do snam ni hakaba ni kum shnong i kai ga bangila ma mention snam tolong ba mention snam ni yo nerap na ki marwari di community la yarap ini na sa dia babun ki riusmat ba kamtam MLA jumi ru la yarap mention snam ba ini yo ban sam hadu laisian ya kini ki marba mardi ya si para nang shnong jong kiba duk kiba kyrduh sisa akum tu buat kiba ban kamai kaji ru mlong kimio ban mi ban sa kidan kiba laong be kamai men step ba men ne kala Shillong be hantu mau kala sem jing ya kiba bon kilong gi kiba free kun kita dengi kum shnong hakane kanti ni daga mensim tu sokya ni lapet ni mi kala magano liang de kawi kijimot ni layaran nakajing pasat jimot kato kami gitu bang ba kamtam i Reverend WC Kongwer nang sahabat keseng samla kiba ai jimot yang i ba ngin sia krong no na ci try yeng kenang mengila ban seni ya kan ga jing pulut kami menta kalong ba ngila nang sei kat kiba pulut mesim kiba kloy ngin pandem ni bisa ngila nang sei ngila penya je kam namar kenang ba sini ki babun kilong jing ki baduk ki kyrduh kinum siap satkan akum kene ka por namar hot kene ka jing tiang kene ka samdu kadan ndrei wat ka jing yap satkan ru ka le isekai ba ka imam man dan kata daw ni kum ka sinong ni hasim ni kene ka rai ba ni nyele kat bala ba ngin wat kilat kelisi bangin yarap lam ya kum kini kilong jing ba ngila ban yarap kat ibi bor ba kat ai jongi kita ide di semua berit ba kepang jongi kum ka dorbar shnong kene kiti yatrai jongi ru kalong ba nilai yatrai ringkat nadu ka dorbar shnong ki sengen thai ba seng ma nilai wan smat bat kajing kersan ru kalong kamtam nai MLA jongi wat i ba bentai dor ru ila serwa ba yang lada sidan kono kajing dangkam yang ngaploy banong banai rap nomor ba bentai dor ru ila long iwei na kinong shnong ba la dia kersan yang wat da in dei nom smat dengan konsensi hang ru ndrei kum unong shnong ila long deploy ba kadadon kano ru iwan smat bangin yakit ya ba alam ya kam shnong kam sa ne po shnong Jaiaw Langsning te sang kini kintin amdan ai masih kuntu itu baro ka ci dasam jinjar kin smo bahala da ngimla ban koy lek sapi sagane ka shnong ila ban ni tendu yang ai rom shnong ne sekretari ban kerpat yang jindan kam sa publik
Ga plastik ke pakai tu nga dan dek ke balong lonsom ni dan dek nyu pak ye di gapa ki brio ki dan arhajan ge pak kata bang ilong over apa itu dek bang dan hang ni kilong ye ki bang yo mentah kilong kumba satu sispa tam di kita kilong ye sampai ke ni dan ki brio te ngampat kai ta kilong ye ki badut ki kyrduh ni dan sispa tam. Jadi nyerap kita macam senam nyempat air kat ni kan ya. Macam senam ni air tang kau udai kompnyang bat kemelu. Dari mentah kenti ngilala ban air kambah, ukau udai kompnyang kemelu ukan upiat bat kepeleng. Kepeleng berno sinyang dari wei ni longkuni nak ni ga senang ni kong rapsa. Ibala air kelut mesti ni kini kepeleng mai ini. Ya hakum kira kapor beli on berkejenjar ingin ada ida kepelang ini kini kalau ini ya le ban ya da hati khyrdop yang kenang menginum peni itu beliau sebab kita di timur bagi sini sorting ngidang la banyak si eksa banyak selun banyak lum yalang ban nginnya peni kita kijingkan show jungi menginyarap kita ki bedok rai habang apa kum hakin nong kendong kani ka tak sisa sibun samtam ni kinong rap kumba filai I mentah ke macam senam ru papor baki di ban gejur kila rap sitam kila trai sitam mereka papor baki di gejur lahap suan ban berat kai jur jongki de mentau senam ru I kaju kai kajing du nong mat kajing lut sam ke jongki kalong ke bacar kai ba tingi hapan sengotu kum ki brio kum no mangin perkat lam ni ki samtam ki bobun ki beduk besok haki than yang kendong hakeno kedor mangilak banyarap Idon ya kajing sengo kum ki prabrio nrai kalat kalanti kumno ngirap ngihap man ya fake dan banyak